Justice DY Chandrachud ngasi ayuk India ki President Droupadi Murmu na Rashtrapati Bhavan da mahakpu India ki anouba Chief Justice oina wasak loukhre loinana aron athup thabak paibagi daite sinakre. Wasak laubagi chinglem laba thoramatuda India ki Vice President Jagdeep Dhankar, Lok Sabha ki Speaker Om Birla, Defence Minister Rajnath Singh, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, Minister of Law and Justice Kiran Rijiju, Home Minister Amit Saha at Union Minister Singh Amadi atopa masak naiba miyoy kaya na saruk yaki. Justice DY Chandrachud na ngarang thabagtagi pothakraba Justice Uday Umes Lalit ki mafam sillagani. Masigaloy na Justice DY Chandrachud na India ki Chief Justice oiba yankairak suba misak oiragani. Ingkum jali sing amaga chamapan yankay mapanda pokiba Justice Chandrachud po ingkum jali sing ani gasop na taratarukta Supreme Court of India ki Judge oina changlakhe. Masigi mamangda mahak Allahabad High Court ki Chief Justice oina su thabak puram ke. Mahal Delhi University ki campus Law College ki LLB loisilaba matung USA ki Harvard Law School dagi LLM amadi Juridical Science ta doctorate fanglakhe.